panina non-encumbrance certificate ram hian buai na eng ma anei lawani ti certificate ati boka pathumna chuan no objection certificate chuchoron ngen boka palina chuan aram mantur zat heng thil te hi ron ti fel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition oblique outright purchase atini land acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala so ti dilo seng land acquisition ti hi tok maya oblique outright purchase hanti kher kha outright purchase a leitum na omani lo chon atrul nei om thot lo zawngin atir tang hian defense ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopa nei tumin ma anon la ti a chiang em ani ti chuan anin kara hian indor na document engemaw zat a oma soisen ani lowanga apoimo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar inlei khathon ton na zong songa hian Mizoram sawrkar atanga outright purchase nial na outright purchase ani tur anilo kan ramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram hi chuan ei tu kan nia kan hraltel theilawang tia nial na hi chunhan pakhat ma MNF sawrkar huna khana omlo tluan chuak zak ani anni na tirte atangin outright purchase turin an rondora anulama lekha in thon ton na pokhan Mizoram sawrkar atanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subjaka hian land acquisition oblique outright purchase ti Mizoram lam sawrkar point an mang ve ta zelani so chuan engtikong main outright purchase an niallo an pompui ti tluk ani hei hi apoi kan ti em chuani chuminua chuan le khalo om le poimo chu September ni som ni paruk sang ni le som pakua khan ani a number F 14011/327/2019 DCA/17 to 18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram sawrkarin azuk thon ani a heta po hian a subjaka hian a heading a outright purchase di hian zuk bang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol rena heta hian enge anzuk hril Mizoram hian defense ministry hian engan zuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei amepo kan ron thil tele antia pathumna chuan heram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chungchanga hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo MNF sawrkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi alo zu khrilfel dai to kumsang ni som pakua khan tin aram ripo GPS coordinate chinfel thapani antibok tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo anzuk tibok tin no litigation antia thu buai la buai eng ma heram hian anei lo antibok so chau la ni leinem pu speaker heram mi ram ruak thale ram beren lan ani anzuk ti ni beren lan ania wangin environment clearance lak po angai lo an lo ti diam to
environment clearance khoi tang kan lak thin forest atangin ini thale rama chuan forest om lo thil tro po om lo chu wang chuan environment clearance lak po ngai lo ti hi sawrkar khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chungchang a hian objection a om lo antibok chu mai ni lo local community point objection an nei lo antibok a fel thua mai ni tun nuwa a visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang ate khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thei si le tuin nge dot soi le sumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F14011/327/2019 DCA/26-27 hay hian thon thale a heta hian joint survey nei thu anjuk ril non le a heta poimo em chu state sawrkarin no objection certificate po aron pek to cheu kha ti hian ziak ni no objection certificate chu tu pek nge je PM pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata le khan juk thon le a number F14011/327/2019 DCA/29-35 heta anjuk ril hi chu ram nei tu tenen aman hi kan in befel vek to a square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk ril le to bok ani soi fel ngai zong chu a fel vek ani mai aman an la dong lo ani mai midang hi input tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata le khan juk the thale a he hian number F14011/327/2019 DCA/38-46 ania heta hian engen juk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar som ni pakhat kan phun fel to leng pui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to tian juk hril le ni chu chau chuan ni lo visit thu nei tu ten nen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tian ni VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chungchang a hian i veilam mi te khan soitur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom le a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pun na tur hi om lo reng a lo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni tin hele kha hian aram man po square feet a cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a ret hi railways tele NHI DCL tena ram an lak na ret ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata
ruai to lok pak tak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka aizol di sin hena a khang neu chu soi lo vila July ni som sang ni som ni pathum covid lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan covid chovel khan adile ve ni hian alanga heta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B/81 through 85 ania kan chiar nge tiang he chu who speaker rem ti nine. The proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities. By the respective village council authorities for having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kakain siya klapa ni. Chuan niya Elaya alekhahi kan chiar chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu. In the case of Lengpui land, Mr. Roming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative. Kan sawrkar kalta khan Roming Liana hi ram nei tu dang zawngin an tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk shrila lom male. Wherein entire number acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check white number number ada. It is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin a chiang kuang ang reng khop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan a puro minglian a thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an I one authorized ani ti zawng aman a soi ni lovin MNF sawrkar khan a soi sak ani ei sawrkar le khani so wangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma omlo ti lo thei ani lova an ma bak chu man in hlan khani to maya he ta lease system in chu tin khatini tiang kan ram dana ti kha ombok si lova a fel fai thu aman point biagrem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an ma bak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lava khati lai khan kan sawrkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution hian an pulut mi lawang a chiang hei hi ten Roming Liana le Henry Chungchang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sawrkarin lo riat pui vek do a in mun kan Hralh chuan then kha chuan an commissiona ti chin ka hau an tia an hawai ataman va Hralh chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova
ข้าขัดสุขาขลนิตาสิละข้าที่ส่งข้าสรการมาสหุนอันนี้ที่ส่วนเกนินหลายคนนัวสังนิสมนิปลีกลุ่มจวนขานกันเชลแรงเหตุที่เรามีสังนิสมนิปังอานิกลุ่มตีระอาริมฮิกันเฟียนี่ GAD ก็จะต้องการเฟลอันที่revenue ก็จะต้องการเฟลอันที่สิเขาอย่างเงี้ยบ่อมโดนเลยกันที่แต่ส่วนadvisor to CM ปุติบีสิลลเวนซุงเฮียน DC เฮียนนักคนนี้ก็ริงที่โลวังไอเวนต์กันที่นี่วังไอเวนต์document เองมั่วจู่อารอนปุ่มเพย์ตางอยรอโลโก้เฮดต่อสู้กันที่กันสอลตีเรนี่จู่ๆเฮาส์เนี่ยพอเห็นมักกันที่ถูกกัดซอยนี่ค่ะที่ส่วนการหันสิระตัวน่ะกัดซอยตาอังซงข้ากันทิลมุ่งจวนนี่ตาแกนี่ที่ไทยยังไงมักกันในตัวเลยเฮทิลฮี defense อัตานะ national defense อัตานะ strategic importance อันนี้เฮอารมมันบ้าก้าเฮียน installation นั่นตานไปจวนไอ้ตั้มฮี defense ministry เฮียนอันละเสียงโดนนี่อมินกันทรีจุดที่ข้อปรำเวนหิมนาในทุลันตีเล่กันตุนไล่ geopolitics ดินมุนะมิโซรัมป่วยหมดเสียแต่กันทีรินโลสอยบวยตั้งงดนี่ลังสอยบวยนั่นฉันตัวป่วยข้ากันในบ็อกซี่ล้อฟิลโลข้าอมซี่ล้อฟิลเวกตีเวกขันในบ็อกซี่ข้าเทียงกันโลสอยบวยชวน central สรการป่วยมินหมู่ด่านข้ารำเวนหิมนั่งไอ้ป่วยหมดโลอ่ะพอมินง่ายเท่นี่ส่วนส่วนนี้เปเล่ตบไม่รอกันนี่เดียกันเปเล่ตบจุดนี้ขัดอินที่พอกันนี่โลเจียกกันนี่โลว่าตรงก้าป่วยหนึ่งมากันจ่าโลเปเล่ตบไม่ที่ส่วนนี้จุดนี้นู้นโลกาส่วนไม่นิ่งอาสังนิสมนิปังอาคารอินเดียประธานาธิบดีป่วยสายสังส่วนตารุปไม่นี่ที่ส่วนไม่นิสมปังอาส่วน secretary land revenue เนี่ยนะส่วนนี่โลส่วนนิสมนิปัสริส่วน defense officer ส่วนall this เนี่ยนะMizoram rural bank ข้าอารอน deposit fail to อารอนฟิลทำไมนี่ข้าอารอนนั่งทำไมนี่ไอ้การะคานเอ็งมาข้ามีการะคานกันสรการนัวกันสรการและ defense ministry เฮียนอินดอร์นะเลขาประคัดมากันในลวินกเสียในตัวป้อมต่อลงที่ส่วนที่เฟลซาจุยนดีซีส่วนนี้เอาจุยเซลอันนี้ไม่ยะที่ส่วนปอยซาโพสอันนนดาตเดอร์จูอันนี้ไม่ยะข้าที่ลมเสียจูอันนี้ทำไม่ยะที่ส่วนเหตุยันนี้ส่วนที่อิน revenue department อิน outright purchase ริงอดส่วนที่กลวังที่อิน lease system นักการตัวนี้อามันเลมัวลพอเห preliminary notification ชัวนัวจินเฟลเจ้าตัวอันนี้preliminary notificationพอชัวลวินเหตุที่แข่งเฮียน local ปุยตอนิสิด่านอังกันสูตรรัวเลสิเราชวนดิกดอนเราตีอิน prelim notification เต public notice เตอันชัวจุยตาด่านหน่วยอัฐิจินจินะด่านหน่วยอมเทนตุรคานมาอันละจุยเวตาอันนี้ไม่เต็นไฟนี่นักการเห็นอารอนเซนดานฮีขัดยังอันตีเวกนูปอยซาโปอาลูเวกนูเจ้าข้างกันเห็นนี่อรอนเซงอันนี้ข้ามินการะข้างเองไฟล์กับหุมาชวนกับเฮบิกโลที่ชวน secretary เฮียนนี่สอนปริยัติทัศริยะเฮียน revenue minister เนี่ยนะโนดซีตาอารอนเจียกชวาเทนไลฮีกันเชียร์ชัวกังเฮลัน acquisition case ฮีด่านปังไงลัน acquisition process state สรการินkalpui kalpui อันนี้ละวะเต็นปอยซาโปฮี DC account นะทุนเฟลนี่ตัวเตียนี่การ consolidated account นะยันลุโลเร่งเจงขัดไหม DC account ตัวนี้ลุนี่เหตุยังDCI จอลินรำลากในตัวรัวมันนั่งkalpuiเวกต่อนัวLand Acquisition Act kalpui ไงเลตักเสียวังอินอธิเชียน Revenue Secretary เห็น
Revenue Department a preliminary notification chua turin min ron nor le ta a chumyang chuan man mo takin mai ni som panga sang ni som ni panga a chua ta a hemin hua hian final notification chua le te po alangai do na hemiang hian tuna proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia ani lova dan mga kalpui atrul wanga Revenue Department a local le ta ang deu ani bera Land Value Assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thintur ani lain hemi ma yan land value le rate hi eyes all this in alo chut fel vectoni tiani ti chuan hetiang angi thilom dan ania wangin achunga rotna nga athei anga dan anga kalpui mai hi atrul mail ani ber maye tin minister nena secretary aron ziaka Tichuan Minister Poin hei film kur takin engkim kanan zir chianga tuna antiang hian low approve mai chi ni toina lange aron ti so veli chu ni som priat nia khan kein kalodonga note number 36 tiang hian ka ziak ani Till he can fiat vele eyes all this chu local kalpui zui to lo turin fiat tirani Till zia zo fi ani nuin a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sawrkar masalam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta mimalram nei tu le le tu in kar thil ania wangin chunga rotnang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai toro se katia hei ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga jingdar khalle mini som li pakhata kaziak ani I file tichuan CBI Chungchang han soi le taila CBI Chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom ja chu kan sawrkar atanga ni som ni chungin ni som ni pariat December sang ni som ni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar alo ni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani tolo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po fo manon thil tel thapa ti chuan danin aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta chuan amaya danglam hret na oma ka afo ma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 hian state sawrkar noya na thokte chui turin state sawrkar consent lak ngayang ti hi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga central sawrkar noya na thokle central control public undertaking zawng chu kan rem ti na lalowa direct ka an chui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram sawrkar noya na thokte ro chu andu duwa khatia anron chui ngot kharem kan ti big lova then section number 6 hian alo chuang boxia Mizoram sawrkar na thok an lo in nam noi ni chuan a khan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aumdan ani ta po hianin anota po hian ka ziak chianga chief secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta kalozia kani This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap Mizoram sawrkar noya na thok anlo involve ani chuan chumi huna chuan consent hi pek tur ti hi ta hian
decision ka siam ngala ka ziak ngal thap ani ti chuanin notification ni somni pathum February sang ni somni paruka hian CBI hena kan thlenta ani ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha Central Ak le Mizoram Ak tin soimaila ka sawrkar khan Land Acquisition Act kha an lo siam ve a engatingan lo siam veri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian state sawrkar reng hi Central Acquisition Act aya chia Acquisition Act an siam hi a oi lo reng a thiang lo hulhual Central Sawrkar a chuan compensation pek turania aram value te thlai value te ariel runat thoina solage atan alet pek zel turani nuai za kha ka compensate ni chuan solage siama nuai zadang chu Central Sawrkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim zawngin keini sawrkarin a sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo reng a ko tin a paita ni kha zawang chuan acquisition act chungchang a hian dan fran kan siam ve do ni chuan Central Act aya tha siam angaya a hek lu tuk don zawangin an dan ang kan lo pom ve mai kan ti turani a helai hian ni pom ve mang u kan tia kan ron pulu talung rual takin kan pasani kha anua engat ni kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga hemi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awm boka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi hrang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thum na hian churam lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei aniang a inti thlapani Central Sawrkar ani lo parliament ani lo heleng puiram si phiram te aizol district amian ni chuwang dan ni na soyang thlapin aizol DC kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan Sawrkar masa ina SIA alopek to zawng hi hei a copy nen tai ka nei vek ani a cha khop mai heta hian atlang pui kan soyanga soi vek sen in lo tam thama voi za som ni line lo petlata Defense Ministry nuai hian mun som ni pasaria Sawrkar masa khan alo peto a voi som ni pasari mun som ni pasaria keinin an machop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani ten ti te chiam wang khan lo thei loin kan han fu lo mang o kati a ti chuan in pu speaker keinina kan han ti ve khachu outright purchase tur nilovin aram chopa Hralh lovin aram nei tu chu kan nireng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa aret le area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo turania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chok ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel ngai piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur awmin ka helova ti chuan CBI in an chui dawna khami an account poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te nena ngen pek chua ti kha fin fi ania
chỗ ta chuan adong tu cái ní riêng anh kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to ngamang kan ti theu khan ka ria cái ní riêng ami in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lovarin thua in pu ton vak vak hi athalo cái ní pen kan pom pu lo chu chu tiang chu ani a tu ken singa collaborate Chungchang cái soi to kha po khan lo ti fel vek to kha khania cái nín ti thei kan nei to lo da nangin kan an kalpui chole angai dawna kan an kalpui chole nga pu speaker miron pu reng to su se kan ti tur da nangin kan kalpui dawna ni mai tin kolobari a phei chuan thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa chu han modify de uleka an sawrkarin karina etiang alo thani lomom kan ti han ti te khani sen chuanin a tha ni mai tur ania thlen non le ro sa min ti ta ni chuan tu dang ani kan thlen to sia thlen ro sa ti kha chu a rem lo el ul khopin ka ria ole ka lome ole ka ti khania